ngasi gi maru oina state government a hayeng suti lau thokre Bangalore da athuba matamda Manipur baban ama sargani haina chief minister Nongthongpam Birena phongdokre amasung government ka yanaba purakpadagi KSA ge pungni funipan ge general strike handokre kurumjari miyang tabiri ba mayam punamakpu taramna oksari housing asigi maruba pau sandongna pizari tam kayarak Manipur ge chief minister orambagi mathakta khwaidagi sahi yamlaba parliamentarian ama oina matam sangna MP oramlaba congress lusingba risang kaising ngasi nimidang pungni 9 minute kunda rims hospital da laikhidrai masaga sahi mauda tare sukrai lamdam asigi saknarba lusingba sina laikhidabada state government na numit humni awaba phungdupga loinana hayang government ki office amadi mahi tampham sangsing suti lauthokrai mahana laikhidabada hojik Bangalore da laidiba chief minister Nongthongpam Birena su awaba phungdokrai Lising masamapan kungi October kunga mangada Urkhul district ki bungpa khunau da pokibari sang kaising lising masamapan marifu dagi lising masamapan marifu nipan lising masamapan maudra mari dagi lising masamapan maudra taret fawba Manipur ge chief minister orami lising ani da Rajya Sabha ki member oina khanduna lising netaraga mari gi February kunga mathoi fawba member orami lising masamapan yankai ni thoi dagi lising masamapan yankai taret fawba ahan ba Lok Sabha ki member oibaga loinana Manipur Territorial Council ki matamda su member oike lising masama pan humfuni thoi ki ahum suba Lok Sabha mikal su mai paktuna member oike lising masama pan humdrani thoi dagi assembly da mikal da mai paktuna cabinet minister karak oirake lusing ma asna laikidabada mai kai kaya dagi awaba phongdorakle Manipuri diaspora lak anirom laiba Mahiroi amadi thabak tawduna Bangalore da laidiba sing asigi yanglaga Karnataka government na lampiraba mafamda athuba matamda Manipur bahaban nama saragani haina chief minister Nongthongpam Birena phongdokre ngasi Bangalore gi Manipuri diaspora na sinduna St Joseph School da mahakpu okpagi tharamda wafam asi phongdokhibane Bangalore da laidiba Mahiroi amasung phurup kaya gi mehut singa wari sanaki tharamada chief minister gi advisor Rajat Sethi Thabak ki potharaba IPS TIS Basanta jo sarup yakhi Tharamadu da Kuki amasung Naga Furup ki Mahiroi losing kaya so sarup yakhi chief minister N Birena Bangalore da laidiba diaspora singi maraktagi IT gi haithoi sing thoiba lairabadi Manipur da hanbiraktuna thabak tobiyo start up program hauna ba lupa crore kuntra manga kaithoktuna laire Manipur amasung awang nopok state singna India ki ngamkai ngakli India ki apunbagi saktam hiram amatada compromise toroi haike Bangalore Manipuri diaspora ki mating oinaba chief minister na masagi relief fund gi lupa lakh manga mating panglagani haike ngasigi tharamadu da BJP na lusingba government asina tham mari da paikhat khiba thabak sing yauna documentary amasu utki maramni yumdu sadi me ma krai leni adu bari problem hoy ang ahan bagi saba hogalabagi kegi makhada rumba gumba or nakan da quarter masa gumba sarga hana lebe abagi madugi facility to provide or madunga immediately we did rooms and license officers room hazar ke ne me am adigi ahum shu is very important cultural and tourism promotion is very important the beauty of the Bangalore is quite similar with our state. Small hills, weather siya manay siya. Adugi rain dito nung dara. Ay hila adi Delhi daw nung dara siya nung dara. Yelhomi Karnab ki matang da chief minister na assembly da thamkhiba wafam thabak ta ontho amadi fajin khiba KS ki thaumu sing thado haina KS in August kunga humdoi ge ahing nongai degi hauraga pungni funi pangi general strike satharagani haina lauthokiba adu government ke yanaba purakpadegi handokre ngasi nimidang wadam revenue minister Karam Sham gi all secretariat level office chamber da KS gi thomi singa wari sanabada yanaba purakpadegi khongjang si handokibani
Wari sanaba aduda DGP LM Khokte, KSG President M Lakshman, Vice President N Seton, General Secretary N Vidyananda, Joint Secretary John Sanju Saruk Yaki. Wari sanaba luaraba matungda M Lakshman na paumi singda ngasi wari sanaba asida fajinduna leidiba Mahiroi ani KSG Thomi Singh numit ini ke manungda condition amata yaudana thadukpa Mayang Imphal gi ASI amana KSG Thomi amagi mapa tamchina purakibabu suspend tawba amasung tha sikitang kunga manga da Chief Minister Imphal da laklaba matungda makhatana wari sanaba haina yanare haiki KSG khongjang da yalhomi kanabagi khongjang da saruk yazariba mahiroi sing maram zadana phajil basing asi unconditional oina thadogani haiba akogi DGP aduga lenga ki maikaidagi akoi honorable minister Karham Sana pibiriba adugumba commitment asigi makhada KSena tangai phadana akogi mamangda khoina kaujaki general strike 40 award gi general strike adu matam kharagi oina akoi relax tawjare haba ufam sima in lauthoksari loinana karigumba makhata na akoina Laliba tang kumanga asida honorable CM ga famina gadariba asida KSena talib maroiba demand sing positive way ama laitragadi akoi khongjang sing asi makhathana adumak sathagani habasam jo gai lauthoksari Manipur ke senglaba kangla lai phomle masida miyam ayuk ki pung manga dagi mapan phabugi matam masida lai khurumba sangba yadrabasu asawasang amadi sanjau paiba miyo singidi walking satpham oire Lamda masigi puwari ka sago nanaba amadi Manipur gi aruba laifam kaya ama lay haina lamda masigi miyoy kaya na thajana duna lai khurumpham oriba mafam masida miyoy amana matam amada hekta laifam len asida lai khurumba phangdabagi pendaba kaya leirabasu senglaba laifam len asigi manung asi VIP tongan ba phamnaiba amadi chanjau paiba nan Manipuri singna PP duna ayukta walking satham oire Hariba laifam len asigi manung da sahi yankhai gi makhad leba miyoy sing amadi sarkar ge thabak tawdaba miyoy sing di walking satpa yade hairi laifam len asigi manung da sangduna lai khurumba miyoy kaya manung da sangba yadabadagi get ki wangmada khurum nabasu yauri senglaba kangla laifam len asi tourist spot ama onthoklabra haina maike kyadagi hangnarakpusu yauri matam kaya Assam Rifles na lai chinduna misam miyamna kangla da sangba phangdana lakhiba adu miyam ge ihodagi kangla dagi Assam Rifles lokthokraba matungda Miyam na ningkha tamna laifam len acha lai khurumba phangani thajanaramba adu haujikti akaknaba niti niyam amage makhada sel lauduna mi jangamigi thabak oina chatharakle Tasengna lairiba government asina haiba hiram asida yengsilakanda aikhoigi khwaidagi secular chale haiba leibak asigi miyamna mafam asida ayuk nungthil numidang da lai tasengna khoyamnabagi tanja pibiba aduga miyamda madugi yaifa thawni janabagi adu mahak adu pibiba matam oidribra haibasini State asigi district subordinate court singi toilet matiksa na thamdabagi matang da All Manipur Bar Association na High Court Manipur da PIL ama thangat kre Bar Association gi charol amana court sing da toilet matiksa na laitabadagi staff ukil amadi case ki damak lagdaba miyam da sawn khudung sa daba mayok nari mawong sa daba toilet sindagi ana ayek ya thorok payabagi phibam da laire housing edipa toilet singi phibam asisu lubanan ba watpa ising matiksa na laitaba khud hampham toilet paper na singba laitri Pibamasi Constitution na PDB right to health Thugaibaga Luinana, Court Natangai Fadana Sanitation Kulong Sabasing State Authority na PDBG Sauna Asweba Amani. PILSigi petitioner Oina Ambagi President Ais Chandrajit Ceremony, Respondent Chief Secretary Yauna Atai Mapan Yauri. Anjuman Lilong na fagalakpa gari masatara ganitoy asyang mamapu khang dabadagi ain yu eba thabak laukhat na bangasi Lilong OCMD Riyazuddin da kusin na kre Lilong Haurebi Turel ahanbi damanak leba lup asigi office ta pangchok patharam amaga mari leinana OCMD Riyazuddin na gari mangkhiba miyo singna se sang sing pubirektuna Lilong Police Station da laktuna yengbiyo claim laktraba gari singsu forensic expert singa loinana asyang mamari makhong khangduk na ba honagani haiki Anjuman ge Joint Secretary M.D. Nazari Dunna Loop Aston Singing Taraga Macho de Hauna anti-social over Tabak Toba Huran Sinti Nisa Sava Yuanma Tinganava Akaknava Tabak Lokatuna Lakri Drive Singo Sigi Manung the Gari Asoba Masapuna Marifuga Nipan Fagat Kre Masigi Manung da Gari Humdraga Taru Mapusina Sinakre Hauzik Honda Activa Mari Pulsar Diomanga Kinetic Honda Ama FZ Ama Puna Tragan Mapu Masak Hang the Badigi Police Sinabani Asum na Anjumana Lakola Batabak Thoram Kayada Asawmating Pangliba Lilong Osibo Transport Order Thorok Pasilabak Tivani
गवर्नमेंट लिलोंग को ड्रग फ्री ओइबा एरिया ओहेनबदा मतेंग पांगबिनबा ओसीगी ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हंदोपियो हाइखी यादब मखै पुलिस की खुद सिन्नरग वारक वातेम तौखरे प्रजा की सेक्टर खुदिंगमकना अंजुमन चलीब ड्राइव अंजुमन लौरीब वारेप का लोइन थांगलीब खोंथांग असिदा तुंग इनबियु अमसुंग सैजोक पिनबियु अमसुंग मणिपुर की लैमाय असिदगी ड्रग्स अमसुंग एंटी सोशल ओइब थबक थौरमसिंग असे पुमुट मुतखिबो ओइरसनु हाइना मतेंग तौबियु हाइना अंजुमन की माइकैदगी लेबाकचा इखोइगी पुनमकता अमसुंग लेंगाकता इखोइना वाफम असी थमजरी लिलोंग दगी मयाय काबा चिंसा मरु फंगना मुथनब असोबो थौदांग लौरिबा लिलोंग ओसीबो कनागुमा खरै खुजिल थौरांगदा ट्रांसफर ऑर्डर थोरकपा यानिंगदबा फोंडोक्तुना सिटीजन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना लिलोंग हावरेबी मखाले कायदा वाकन मिफम चथखरै महैरोय यामो सतकिबा खोंजंग अदुना गवर्नमेंट के ट्रांसफर असिन लिलोंग को ड्रग लेतबा मफम अमा ओहेनबा पामदे हाइबा ताकले अथुबा मतमदा ओसी ट्रांसफर ऑर्डर हंदोकदबनी हाइरी असम राइफल ओनमदगी थबक्तगी पोथारबा खोपुम दाइथालोंदगी अकु कौबमिये अमा सिक्योरिटी ना तमथिन ओट नैरखिबा थवंग रोंगमै वुमेन यूनियन ना कन्न यानिंगदबा फोंदोखरै मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा यूनियन के फ्रस्टन पांटी गोलमैना अकुना मसागी लबुक्ता थबक सुरिंगदा महाक लालोबनी हाइना किहनखि मसादा यावबा सक्ताक से उलबसु तमथिन ओट नैरखि हाइरी थदोक असिदा सेनरीबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना लाले हाइजदबा तारबदी मखातना खोंजंग संगसिनगनि हाइरी पूरा कोई खबुम मफम दाइथालोंग दा पुथारगा सास पिजदरे खाजिल लेबा ngamdana मारदुम दा लेबा ngamdre तुम ngamdre साब ngamdre दो नुपी सिंसु नि पारे अखोय खबुम की पुंसी सिंगी पुंसी दि जंगल दा अदुगबा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स दा डिपेंड तौरगा सिंग खोंग दा सतपा अदुगा हैरा हेकपा समायना हिंजबा पुंसी से सिंग खोंग उम ngamdre जंगल दा सतपा ngamdre अखोय हिंगी लमी समायना मत अदुगा all forms of human rights abuse in कोई सच रहे हैं से कोई condemn दो बोला पर तुम्हें न ले रहे कोई खोंजल क्या संगनी सुप्रीम कोर्ट ताकिबो ऑर्डर मगी मतुंग इना मखोइगे थागे तोलोप हेंगत हनबियो हाइदुना मणिपुर सरकार दक तक्सिन लापगे सरुक अमा ओइना होम गार्ड पर्सनल सिंगल लंफेल लेबा होम गार्ड की हेडक्वार्टर द सिद्री फावबा सरा हेनै खोंजंग संगसलिबा होम गार्ड न्यूपी पर्सन मंगा ngasiga थाना नमित मरिनी सुरकपदगी हक्सांग के फिवम सोक्सिलपदगी रिम्स की डॉक्टर टीम अमना होम गार्ड सिंह हक्सांग के फिवम येंगलब मतुंगदा लंफेल पुलिस के टीम अमगा लोइनना होम गार्ड पर्सनल मंगा अदु लखलगा रिम्स ता पुकतुन लाइकन नखरै ngasi rims ta pukatun like nakra ba personal sing adudi ningthauzam ibetombi laitrombam saitamala satya sabam milalini khuraizam ibetombi amadi khangenbam asalata makoi manga police na makoi basa henpham degi lokhat na ba honabada chara hiliba personal sing na sarkar gi ambulance ta tongjaroi haiduna home guard ki headquarter degi khongna lampel police station joromde phawa lakhi Tungja police na ambulance ta haptuna puki chara helebi home guard personnel leitombam saitamala na phongdoropada matam kagi mamandagi home guard personnel singi tolop hengal hanbiyo haiduna sarkar da takshin lakhibane singa sarkar ngasi fabada tumina lesinba yaningde maram aduna home guard personnel singa sidri faba khongjang kaya sangsin khigani handak manipur sarkar ge deputy cm oliver waijoy kumar na home guard personnel sing karamba law and order ge thabak sinabage haiba khangdi haina hairekiba wafam yaningde महाकुंभ लेबा की मपी मपा ओरिबा अमना होम गार्ड पर्सनल सिंबो मसक खंगबिदबा असि लाइबक थीबनी हाइना फोंदोरखि उनरबा मतमददी नोयगी अवाब तो होइस मतें पांगे नोय कदोबगी सिगदोइनो नोय कदोबगी वागदोनो हाइबिरा इसान वाहाइदो ताब सार खु पेलि सान हापिरा त्रमसु सार खु पेनजाय हाइबा नुंगाय जाय हाइबा असिगो वाहाइ फजबजे डेपुटी सीएम ओइबा मान होंगातदि मिनुंसी थमिदर गांबिरक पसिगिदम तदि सार अखोय याम नुंगाय जादि नसी भाबोद मोइन अखोय दे पिखिबा पाखुमदुबु एनोय दे सिबति लेरे सिबति यानर जाय मो हलकुम थो इनदो अखोय हलते कैगिनो सा अखोय बनु सिदे अखोय बु सिजरो यारे हाइबने सार टाइल्स ममल हेना योलंबा थंगाल कथे द लेबा एमएस सेंटेनरी हाउस एमएसएफ न थिंजन क्राई साना थन पोलम सिंगदे हौरग मापालदे पुसिलकपा पोसे सिंगी ममल योनिंगबा ममल दे योलेबा असि गवर्नमेंट ना मियाम खंगना ममल लेप्तन लाउथोकदबनी हाइना एमएसएफ की एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी एंड जुगेस्टर ना फोंगदोक्ते ngasi निमिदांग पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा जुगेस्टर ना दुकान असिदा टाइल ममल हेना योले हाइबा वाकल पदगी एमएसएफ की वॉलंटियर अमा थादुना टाइल पिकेट मंगा लेहन की ट्राइन थोय हानबा पैकेज सुमनगी लुपा सामतरा पीबसी मुथलगा
lupa sani humpudegi sahum humpu fawa yolamki MSF ki volunteer adudegi packet amada lupa sahum lahuki tungda volunteer singa dukan aduda salaba matung tingjan bani haire government amadi bari ne bo choti singa tab chaba mama lama thu mutam de fan bi laptop biduna deba myam khangan khangna asung ba posung che bai chap chaba quality maintain to ba amadi chap chaba mama da manipur myam ki khanuna thu mutam da khangan biu kariguma hai lo poda sida sadana bai mari le bo choti amadi government asung ba thang asi lafat pirak ta ba tar badi manipur student federation ki thomi singa loina na manipur le ri ba deba myam sing amadi atei atop civil organization myam ga loina na bai manipur government gi mathakta natana authority mari le bo authority singi mathakta da natana hamle ba dukan singi mathakta atei MSM na akanba hujung kaya Handak Parliament Right to Education Act po amend tawduna lebak asida leidiba sarkar ki school amadi lanai school singda elementary ki thakta oza oidiba kudimak lising ni taraga mapan gi March 13 fabu gi manungda sahi ani gi diploma in elementary education pass tawda bani haibusi lebak asig education gi kanglon da afaba mayol amani haina coordinating committee of recognized private school manipur thadorok pocherol amana khangalakre Ministry of Human Resource Development na lakulak deba khongthang asi apian bapoi all Manipur recognized private school welfare association amadi private school development council ani gi makhada leidiba school singna athuba matamna committee gi mihu sing unaduna sarkar gi anaba policy asigi matang na mamutana khangana ba hotna biyo haire housing pawgi marathon aten break ama laminase Upon a fitness center na Sinjaba Manipur ki prize khwaidagi chawba competition 7 state level transformation challenge 2017 pangthok cheragani competition asi tha ahum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna watpa miyoi singna masagi normal weight ta thamduna chungfiral jaba henba changdamnaban tha ahum gi manungda hakchang su phawba aduga 1 lakh prize su phanghoba upon a fitness center for better health society beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean and healthy water. Pangbiragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology ki iSet in ahenba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer ki warranty ka loinana. Test drive booking ki damak Tanabiu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Makataba pau amuk pizari. KFK handbung na sinduna Sun Club City Tharam Feeders Campus da Fangchokre lisingani kungani thoi fabuda lamu singe senthok saruk ani hengat hanaba Prime Minister na lautoki ba pandam mai pakana ba lamu sina wasak lauke ngasigi tharam adu the ADC Sada Hills ke chairman Halkolan Hangsing DC Ranjit Manipur University ke registrar oramba Dr. RK Ranjan KFK handbung ke president Halkolat tibian saruk yake ADC ke chairman na agriculture ke technology sing ut pa exhibition amasu hokdoki Chairman Halkolan Hangsing lisingani kungani thoi fabuda anova India amagi dama paikalak leba thabak singda aikoi khudimma khusam nagadabani haike tharam adu saruk yakiba laumi sing youth club amadi NGO singda yanau nga masa marumarang singsu yantoke Utra sangna sana kolungna sinduna khutsa haibagi lining thau pisatau gi mapok nomit ira thoram ngasi palace compound leba utra sangna na pangchokre thoram adu da sana kolungi thaupu bo singu saruk yaki Lining thau pisatau ke thoram masi langmangi nongma pama nimita pangthok da bani haina sana kolungi maiba hanba samja sabam kondum bana phongdorki Iningthok Chandra Kirti ki matamda Vishwakarma puja haiba nusulomgi lai asi latpa horki bani Sumai tawdana aikoi gi lepakta laidu bisatau nongdalai matamdegi lalak pasimrasu sarayomgi matamda loisingi ba arudegi amu masigi sab manaba thabaki mapu oriba lai noksuglomgi Vishwakarma haisina mapan phana Chandrakirti gi matamdegi lakhi basidegi di aikoi gi laindau bisatau ji khongkuli basi pumut mutkiba Vishwakarma haibasigi pangthoiba makoi gi thasu moina bhadra aina hariba bhadra masa hariba thasigi hek aroi benumit tang kunthra ma thoise asida makoi ju Vishwakarma puja ji pangthok jabani aduga aikoi gi na langban gi nong pan bhaibse masida adumak lai haktuk de gi dumak tawrki bani Ya school kendra ke miyam da fangan da ba PDS ke sakthum yenthok pada miyam da samam na ba ama pokal le haina wat na matraga mapan gi hane councilor Waira Sikanchana phongdokre Manipur Press Club da pangchoba pawgi mifam amada mahana makhatana Development Welfare Committee ya school kabalup amana kendra sigi azian laina PDS ke polam sing yenduna leire
haukiba saide singna tara taruki November amasung December tha ani gi seng miyam da fangandana yenthokre haina department committee asina utilization certificate pidamle masjid tana sahi asigi oinsu committee asigi secretary ni haba miyoi amana khoi piduna January degi April tha fabuge seng singtholaga miyam da khara yenthoki aduga ration card na me degi July thagini haina idama thengnaki hira masjid maile naba department na yengsinna miyam gi taktung watana ba phangan biyo haiki up to April ronge aduga kate akoi gi kata yele na pole misna angmam ne biyo sedana May June July na pole sense May June July na o singi ba poto up to April ronge sense akoi na thena sina su agasa ta sina su April ne ko dawla di interest April ne to didam ne ba de ko issue di agaso issue ya masima kidan zaman na bale masi kai lege manungda Fazada samam nabale si tadi gino Vanski GC amadi DSO imhanisna tadi grounda bibi bano Sahek Sairang Saipang Sengot Loop Saipalgi Tramatu Suba Foundation de Tharam MDU Hall Pang Chokre Tharamadu the Parliamentary Secretary Ais Dingo Lobo Sige President T. I. Sandra All India Radio Infal Station Director Dilip Mayang Bamsu Saruk Yake Tharamasiga Mari Renana Siding Kunyama Pandagi Komzinba Nawa Sayol Amadi Kangenbam Ibotron Iba Thaza Thanil Mington Malarik Fonki Ngam Ibertombe Devi Amadi Sairangba Sairangba Kayada Manapidrika Kunabu Udki Parliamentary Secretary Ais Dingona Hauruk Dibanaha Kayalanda Masigi Hanalejaramba Saisak Kaukibugum Tore Mashidagi Kokana Balamda Masigi Sahak Saho Takpi Tambi Matam or the High Key. Art and culture, natural sports, तो कोई हिरम क्या था इन चौक और वैसे कोई तनाव फरना कोई साहित्य की नम जैसे बाकी मुझे मगुल नहीं बात तो लगन तो मम्मी है इसलिए मैं अंदर अंदर से तो ना बस एक लाइक बहुत चले था बस कि कोई जनरेशन की के मम्मी नहीं ना है ना लाइक बंद हारों तो इतना भी बात मगुल भी हारों से चले था कोई लाइक बात हल्ला मन से ना से थार बात से तनाव फरना मकोई वखल नंदा चुसनंदा मतम ओले है बदु आई मैं अंदर थमजरी KS की थौमी फाजिन बा मियाम की डेमोक्रेटिक राइट कोंगाव न बगी थवंग ने हाइने इपाक न फोंगदोक्ले अथुबा मतम दा फाजिलिबा महिरोय अमसुंग KS की थौमी सिंह कंडीशन अमत यावदन थादोकदबनी KS न संखिलबा खोंगजंग दा इपाक न सगोटकनी हाइरे KS की थौमी सिंह फाजिन बगी थवंग कंगला मैनसु यानिदबा फोंगदोक्ले KS की खोंगजंग असुब गवर्नमेंट न लान उहनबा खोनबा खुदकता लेपियो खोंगजंग असि लुप असिन सु मफुंग फाना सगोटले हाइरे अकोम लुप के IL अमसुंग Ifsanassu Sagotpaga Lunina Miam Gay Dimanasi Atuba Matamatabak to Ontopio Hari. Tasi Kungi Nimidang Puntamate Makaram Tabada Zenims Compress Manung the Tokiva Katna Sainaba Todok Aduga ZN Hospital Pharmacy Association Hidam Amata the Marie Nati Hari Nasi Bombi Lecture Labor Association Office the Pangtova Pogim from Amada Lup Asigi Finance Secretary Nomai Kapam Debina Limit Aduda Pharmacy Mui Saram Liver Sing Lamen Tuhan Banisa Samuel Oramle Makoi Manga Ngarang Association Latuna Matunga Taudanaba Kangalaba Matunda Ahalamasina Sinakre Pharmacy Mui Saraga Hospital Complex Ta Katukaran Toliba Sinkudak Lepio Hari. Motorcycle Tobangan, my own Marie Mangana, Tarikana, Todana, Cylinder Pep, upon a hole within a total diggy. Moduki, Potigi, Bishop Particular, Aganda, in Tobigi, I think I never heard Topigi, Motor Canada, never heard Toki. At the Heidi Rangang sing and do when a pharmacy in a head of when a trap them to Sonoma Hajan and Badiki, a quick Shana, and not pharmacy, when the Matunda, a quick pharmacy, Sajanava. Ama di pharmacy yaw na taba pharmacy sa na ko edam he sa janari bagang singa se apoi gambari le jati Film for Manipur ki taram de suba mapo kuman taram August kun gama panda makal mathel kumai ke agalwena na Manipur State Film Development Society ki auditorium da pangtho lagune Manipur Press Club da pangtho pawgemi from Amada Forum ki chairman S Mangol Zauna Manipuri Sanama ki damak lup train train na punsin dun apex body ama oliba film for Manipuna Manipuri cinema gi yafana bagi dama akan bathabak laukali ngasi Manipuri cinema hingbada wana hingnabagi pambai thipam khangdre bapiam amada lady maramasuna kanaguma kanglup individual amatana Manipuri cinema ga mari lenawa thaumi natraga lup singdagi makal amatagi sankhai lobigano
Kanagma mi amagi asoibana maram oraga Manipuri cinema gi athingba natragana apanba piba tawbigano amaramda film music video na singba putholiba punamak forum ge chana kanglo ngakna puthokpiyo haidi ana hokhiba 2010 gi adwai deki film natraga music video singda ahemba ije chaksa amagi wangang sangang yawngrabra aina ikona khanjei lamda khang hiraba oja kaya next duna aikoi review to hanjei ahemba wahibata ije leiteng yawrapada lawthobanba natraga semdokhani forum na review tawraga hadokraba film natraga music video dasu asol yawrnabadi takiro aikoi semdoksake लालिबा सोखिबा जगह अदु मतम साना सेमदोक जनबा सुंथोक जनबा वारक जनबा तंजा लौजगे ओनबा किसुना वॉलंटरी रिटायरमेंट लौरगे हाइना गवर्नमेंट ता चेरोल पिसिन केबा अदु मणिपुर मियाम गी येंगलगा हंदोक खिबबु ओइना मैरा पाबी लुबना अपेनो फोंदोकले मा के चेरोल अदु गवर्नमेंट अयाबा पीदा बगल वेना महाकु चीफ सेक्रेटरी नत्रगा मानबा थाका थंबिना चीफ मिनिस्टर के पोनिंग सिंह सिलकले India the nationalized bank sing lanai bank oina onthokpagal wenana corporate house pikalaktaba loan sing kokpinaba honarakpa thawongbo yanindaba phongdoktuna India pumbagi oina bank employees sing na nomaga sinthaleptuna sathariba khongjang saruk ama oina United Bank of India Manipur nga CMG Avenue de laiba SBI mamanda wakani from tathakre bank pulanai mioi da sinaba yaroi chanjau paiba singda tonba loan kokthokpa yaroi haiba pholaw kya su lauki United Bank of Bank Union Manipur State Committee के convener Soibam Indrakumana Fongdropada Bank privatized toba banking regulation ekna bank singda piram bahak sing RBI na lawuna bahona rakuni bank sing pusin bagi mingda employee sing lokthona bahona ba yaroi haiki corporate house dagi loan to liba sing asidi rarot to bde yaw ba yaroi adu makhoi sing ase khumgat kadabani makhoi sing si stringent measures lokhot kadabani aduga tongon ba government gi oiba board of directors sing the yaw ba agency sing asina hap ki ba board sing sina lobo decision do adugi decision do gi mahi oina create to roki ba NPO oibani na matam do those responsible for these bad loans should also be held accountable Makoisu accountable or Hingadabani, Makoidagi loan check conquered but Makois personally liable or Hingadabin have say United Puramki or main demanding work money. Agricultural Technology Management Agency Tamil Sinduna Integrated Farming System for Sustainable Agriculture Gimatanga Min Inigilamu Sing Training Program KVK and the Pangtokre. Training also the Tamil District Lomi Kuntana Sarup Yaki, KVK Infal Iski Program Coordinator Dr. Medhapati Amasung Dr. Susil Kumana, Resource Person OIK. All Manipur Christian Organization Sinduna Christian Lusimbo Singi from Ama 7-day Adventist Simadong the Pangtokre, Mifam Aduna Lengang Singi, Isukumna Kanabaga Wenana Manipur the Labor Christian Linings Aliver Sing Tangduletana Hinghanaba, Apil Tauki, Mifam Aduna Lengang Singi Isuasil Sinana Lake Kidrabi Rita Haurigi. Aroi bato mangam pangto na basu apil tawbahan suyana ki. Samphabi Memorial Club kita lek suba mapokumon tharam pangto pagalwene na mitoi mihelaba mairus sinamana matum pidna poning thagwat kray. Sapam kaitel sangda pangto kiba tharam ajuda Wangzing Tenta Kendegi MLA Paunam Brozen Langatil Jila Parishad member SS Budi Sapam Gram Panchayat ke Pradhan CSD10 BJP Thawal District President L Devyansu Sarup Yaki. Osi Tenopol Zone Lamkang Sumore Commando Apun Kangbu Amanangasi Tenopol Valley Breeze Manaktage Yungang Case Manga Fagat Cray Fagalaba using Kunda Singaluna na Hayok Tuna Mangan Cray Tenopol Osina Beer Batal Samakun Sufagatuna Mangan Cray hiding. Infal West Revenue Sinmatungna CRPC section Samani Fuga Mari subsection Anigi Macademy Mangan Traga Hena Ain Kaining or Payaba Mong the Punba Sai Nung Nongmai Kosukulai Sing Pudun Sapada Ating Matam Cray. I think Bossing along Ayupung Tarutigi Horagata Ani Fabu Lagani Hiramasiga Mari Union District Magistrate in Fall West na order Mato Cray. How's it Amuka not in the break Amalominasi? City Swara What's good goes on? CD Yoshi in Matsigi Yoshi Tata Tisconi. Do the Sanagi mode youngness in the Andre Changi labor solar for the producing at the Chak Chotarba, Tunga Java Yaratava, Kung Haman Maratava Singidamat,
ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ ꯁꯥꯏꯔꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯣꯂꯤꯞ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜꯕꯨ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫ Ladies Fitness World, Keishampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba amani. อมุกนามาคาตาบปาวพิจารีสักคิบตังคุยนุงทิลพุงอหุลมตาบมาเต็มดาฮับดากอลาปฏิมันยังเล็กไกมาปาดอินฟาลตูเรลดาตาคิบกอลาปฏิวอเตอร์ซัพพลายนาตกีเคจีวันตัมลิบีมาฮิโรยเบบี้สักิรางาซีอายุกิยามไกมุสลิมมาปาดอินฟาลตูเรลเดกีอาซีบฮักซังวันฟังเล่นหันมาเคยมุงมันุงยาวนาสักิราบทีดินลาคิบนีอูมโรทาบอามันสินตราหมดีกีตรากมังอาฟาวฟังดุนาไลน์อิมุงมันุงปุนรีWestern District Manung Sanba Naran Saina Awang Lekai de Leba Oinam Nilamanina Fongdoropada Lising Masam per Marfuni Toy de Hauna Umorok Tadun Imung Manung Purake Nilamnigi Umorok Pamda Morok Tatruk Pan Umorok Pan before Yaukre Matamadu Dagi Mahakumiyamna Morok Nilamni Haina Mingona Ke Nilamnina Fongdoropada Mahana Umorok Tarakpas de Lenatina Kaya Tarakpadigi Amangata Topa Kaya Yaukre Umorok Panbi Amana Lopasami Yankadigi Sama Fawa Sendong Tanmangamle Fit Kuntra Mukpakpa Kumpumuk Sambal Lamasida Mahana greenhouse in the Duna Umorok Tabaki Tabak Satari, Maile number department, Youngsin Bedabadi, Hanandegi, Hana Poto, Putopang, Amgani, Habiki Tazaba, Nilamina Ios TV News the Fondoraki. I Ahanba, Bears, Hujila, Bears, not about Ahanbagi, Bears, April, May. Pothok se ai phangok dare ani suba BS gini ai hoji amdra lupa lising ni phu ti phangadra an khali hoji morok khara phajabam de lupa mangani ajegi kg da tarugan chambi changki lere aduna morok sida kuru sungba morok tagi palakwa je isi manga jawi isi ohum konba thongdaba hoji morok yauribani masin hojik manipur da thabak phangdabagi Kudong Chadaba Tok Pungdagi Samasha Kaya Mayok Naribasi, Tabak Suzaning Bami, Kaya Amasu, Manipur the lady, Adubo, Sigum Labat Masana, Masawa Topiza, Umurok, Putukri, Kayada, Hen Sokopaya, Sigum Kayasi, Manipur governmental Langan, Ming, Sang Bida, Nasigum Mayam, Manipur, Soto, Langan Hen, Ming, Sang Bida, Sigum Manipurgi, Variety or Basigum, Umurok, Natana, Mahimarong Kayasing, Putokuna, Mapalam, Tadokuna, Hena, Achoba, source of income, Obayabagi Potu, Lay Havopam Sigi, Lomi Sinatamapuna, Quigi Presam. Quigi Mitma, Panabagi, Semilon, and a socket and a big Pauzil. Bisnupur Higher Secondary School Award possessing Tabi Dr. Babu, Yaning the Fundotuna, School Sigi, Myro Singna, DC Officer Tomden Cray, AB, VP, Amadi School Sigi, Myros, Nawang, the Concert Ama Bisnupur Katil, Fawasala Matunda, Mini Secretariat Complex Tamnalak for the Bisnupur Police, DC get the third key. Mairoi Ahum Kangatuna DC Unahan Ki, Student Union General Secretary and Saran Kumarna, Scholastic Award possessing Tabi Daknaba, Maida Never Sing the Memorandum Pidan Kangan Cray, Adubo, Nasi Fawa Award possessing Tabi Daktree, DC Award possessing Tarak number Pidak de Bataza Tabak to Ontorok Tabatarabadi Hena Kanba Konjang Sanction Gani Heidi. Tabu Padi Lamakan, Amu is last of Hiraga. Atoba school at Habigi, Akoi, Janing Davidi, Akoi, Dishida Memorandum, Bissam Matanda, Akoi the Nasibo, the Kamilam, the Piracolade, Akoi the Tabu and Nasibo, the Pansocolade, Maramadina, Makatana, Akoi Sali, Legida, Bislini, some Samarilini, Stigana, Akanba, Kongan Cast, and Hilakoja, Akoi, Mr. Basic students who can make it, Akoi, Yam the Commons. Infra Municipal Corporation Ward Namatani Pangi Corporator P. Promila Amadi Irom Pukimapa Social Club Ki Volunteer Sing Kusamaduna Health Minister El Zent Kumargim Iyang Makada Handaki Isaw Matung da Kang Sando Palena Deng Akto Nava Club Asina Korma Mafam Singda Numidini Kangna Sikpa Idak Luktokre Amuram the Club Amadi Mera Pavi Anig Apunbam from Apang Totuna Lekai Asina Korma Mafam Singda Mayaka Sinsak Sava Amasumi Yuan Bakudak Tiki Tingana Basuware Lokre Hausi Makata Nangasigi Sanavagi Pau Pangigani. Housing Asiki Sanabaki Pau Pizari. All the Bam Sports Association is Sinatra the Suba District Level Sub Junior Boys Football Tournament for N. Hari Haran Singh Trophy ng si Sanaki Bahanba Mesta Lal Fani Star Club na Isel Club po Gol Ani Sinoda Matik Pikre.
Anisaba Mesta PYC na JYC bo goal amasino da maitiba pikre. Ziribang kalimai mantap sathari batratuk suba itilotama Debi Memorial Mix Kang Tournament में साना किबा anisaba semi-final Mesta NMK Ningthembam na Isel Club Dibuamu Panjil Kunga Matoi Traga Matoi da maitiba piduna final sangkre tha asik tang Kunga Marida LECA Babu Paraga final da thengnaragani. Imphal West District Football Association Sinduna KYC North Ground Krukul Awang Lekai da Team Tarin Saruk Yadun Sathariba Tares Suba Kangzam Karnajit Singh Memorial Second Division Football League Ngisa Sana Kiba Hanma Mesta Siko Laurembam Lekai Amadi IWSC Kumbong Gol Amamam Sanaduna Drosat Kre Ani Suba Messi Sana Kiba da NTSU Malom na UPC Pisum Oinam Lekai Bo Gol Anishna da Mighty P Kre Manipur University Sports Committee में यह मखादा थंबाल मरी कॉलेज और नाम सिंधना ngasi कॉलेज असी ग्राउंड टीम तरागा मतन सदुक यादुना मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज मैन एंड वुमेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट ngasi साना किबा नुपी मसागे मैच सिंगदा थंबाल मरी कॉलेज और नाम ना डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सेट अहुम सिनोदा माइटिबा पीके नुपा मसागे साना किबा मेस्ता ओरिएंटल कॉलेज ना डीएम कॉलेज ऑफ साइंस को सेट अहुम अमदा डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स ना इम्फाल कॉलेज को सेट अहुम अमदा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ और नाम ना डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सेट अहुम सिनो Mayai Lambi College na DM College of Arts for set ahum sino Oriental College na Manipur University for set ahum sino amadi Thambalbari College oinam na Modern College for set taruk sino the mighty vapi kre DYS or Imphal is na sinduna matang ta September amadigi ani fawa Kumalapag Sports Complex sai trate makhagi nupa masa amani nupi masagi football masanagi district level school trial selection pangtholagani hairi akuba marol officers de khanglaba yagani Andhra Pradesh October Kungani Pandek Bangthoko Deriva Kunintoi Suba Senior Junior Sub Junior National Road Cycling Championship Saruk Ganana ba Open Trial Selection ama September ahum da lam sangda pangtholagani Saruk Ganing basing Manipur Rifle Association report taron na bakhang lakle Imphal District Football Association gi Assistant General Secretary Oina W Mangrem Khan Kray Hausi Makhata na sanabagi pau boyang sajamdagi amukhanna phangbigani FC Lamjauna point tara phangduna District Sports Association Kaksingi Second Division Football League champion oikre District Sports Association Kakching na sinduna tha sigi tang tara humdoidagi team manga na saruk yaduna association na sigi ground da satharakhiba Second Division Football League ngasi loisan khre ngasi aroi banamit ki sanakhiba match ta LYA wangu amadi AIFA irengban goal amata janadana draw sakhi satharakhiba league asida team khuding mangna match mari mari sanaba loikhibada FC Lamjauna point tara LYA wangu na point manga AIFA irengban na point manga JA Kakching na point mari amadi YWU Kakching na point ahum phangki satharkhiba league asigi champion oirba team FC Lamjauda District Sports Association Kakching ki president Y Mangol Jauna certificate sing khusinaki District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da team taramanga group ani thokna khairukuna ngasidagi taraniti suba L Balananda Memorial Second Division Football League hokre hokdopagi thoramda Nasau Gram Panchayat ki Upradhan CIS Inau Social Activist T Manitomba amadi S Prakash na thoram mapusing oikhi League asigi ngasi ahubunumiki sanakhiba match da BDYO Borayangbina TYA Thinungai bu goal ani sinoda maiti bapiki match asida mai pakiba BDYO Borayangbi goal ani du sukar amadi saripna match ki tare suba amadi kunipal suba minita sankhibani match asida BDYO Borayangbi gi Uman amadi TYDA Thinungai gi sanaroi Netaji da match conduct tokhiba referee na yellow card utkhi Amaromda association asina sinduna ground asida tha asigi tang amadagi team tara hundoina group ani thongna khaidukuna sathariba marisuba ice pisak DB Memorial First Division Football League ki ngachi sanakhiba match ta YWO Bisnupurna UKCCL oinambu goal ani sinoda maitiba pikhi match asida mai pakhiba YWO Bisnupur gi goal ani du abung amadi tombana match ki yankai suba amadi yankai humdoi suba minita sankhibani League asigi hayeng ELSA Naran Sena amadi Krisa Bisnupurga sanagani Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Angtha FC amadi Aba Khetrigao mai pakre Imphal East District Football Association sinduna tha sigi tang mari degi team nepa na saruk yaduna Khetrigao gi Aba ground sathariba league asigi ngasi sanakhiba ahanba match ta Angtha FC na SWC Khongmanbu goal taruk sinoda maiti ba pikhibani match asida mai pakhiba Angtha FC gi goal singadu Arunna match ki 33 suba amadi yankai taruk suba minute goal ani Sudeina match
मैच की कुंथ्रा निपाल सुबह अमदी मैच की अपीब मतंगी अहाप मिनट अमदा गोल अनी चनखी अतोपा गोल अनी अदुना जेमसन अमदी ऋषिकांतना मैच की यांखैनी थोई सुबह अमदी हुम्पुतरा मरी सुबह मिनिट चनखिबनी लीग असिगी अनी सुबह मैच की सानखिबदना आबा खेत्रीगावना स्टार क्लब टॉप मोइरांग कंपुबु गोल मरी अमदा माइथिबा पीखरे आबा खेत्रीगावगी माइपाखिबगी गोल सिंगदु एम गुलजरना मैच की हुम्पुतरे सुबह अमदी हुम्पुतरा निपाल सुबह मिनिट गोल अनी चनखी अतोपा गोल अनी अदुना सकीब खान अमदी नोंपो गानबना मैच की तरा सुबह अमदी तरा मंगा सुबह मिनिट चनखिबनी मैच असिदा माइथिखिबा स्टार क्लब टॉप मोइरांग कंपुगी अमतंगारबा गोल अदु एल साना जावना मैच की कुंतरे सुबह मिनिट चनखिबनी मैच असिदा स्टार क्लब टॉप मोइरांग कंपुगी सानारोय केएस बिरिजिदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड अनी उत्पदगी मैच की हुम्पुतरुक सुबह मिनिट रेड कार्ड उतुना फील्डगी मपान थोनखि सथरिबा लीग असिगी हयेंग तिरपुंग अमताबदा PRYA खुंट्राकपम अमदी ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखैगा अहानबा मैच ओइना सानगनी अनि सुबह मैच नुंतिलपुंग अहुम ताबदा KIYC खेत्री इरिन मपाल अमदी नेसु खुराइगा सानगनी Siri Siri Gopal Dev second Likam knockout kang tournament ki ngasi sanakiba matcha IWKK usekon kangkhutna Gopal Dev kangkhut team A bu maiti bapikre Manipur kang association gi miyang makhada Siri Siri Gopal Dev kangkhut ya school na sinduna tha sigi tang taretagi kangkhut taruna saruk yaduna ya school Gopal Dev kangsang da sathariba Siri Siri Gopal Dev second Likam knockout kang tournament ki ngasi sanakiba matcha IWKK usekon kangkhutna Gopal Dev kangkhut team A bu panjil tarani thoi taramathoi da माइथिबा पिखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असेगी मथंगी मैच था असेगी तांग कुनिपालदा गोपाल देव कांखुट टीम बी अमदी टेका कांखुट पिसुंगा सानगनी हौजी मखाता नंगासी ओइकिबा इंगासागी पाव अमुखना फंगबिगनी ngasi oikiba ingasaki pauda ICAR number patigi prepa paugi matung inna ngasi gi khwaidagi sakiba celsius degree kuntrani thoi dasmik suino khwaidagi ingba celsius degree kunni thoi dasmik ani nuksita ya wising manliki sang ayukta sada marputara ni thoi nungtilda sada humputara manga oike ngasigi nong chuki bagi sang suino dasmik 8 mm ni Sanaraba Congress Lusingba Risangka Singh ngasi laikidre Lusingba sabi kai kumna utpo ina state government na hayeng suki lauthokre Bangalore da atuba matamda Manipur baba nama saragani haina chief minister N Biren na phongdokre amasung government ka yanaba purakpadegi KS ge pungni punipan gi general strike handokre ngasigidi ISTV na pizaba paw matang asta loizare miyang tabiri mayam punamakdagi kaina na buyatang logzari थेंगनरबसु मादि मांगिन अदुम थागनि अई ngasa honglabसु mahakti namthaba ngamro lambi na thalabसु mahakti lepdaro Amukule Kuwarepto Pangtok Triba Power Potaro The new Tata Zenon Jodha Engine Amukasuhena Gunba Performance Amukasuhena Section The new Tata Zenon Jodha Hazabiyaba Kongset Kuding
Imalebak Manipur gi mipung khudimang masamo phaba mating mathongna leba mioi amamam oinanaba United People's Front UPF Manipur na Run for Your Nation haiba sida yumpham oijarga lishing ani taretagi Athletic Association of Manipur lamjing makhada Mega Marathon Manipur haina mington jaba lamsang lamjen pangthoktuna lakri lamsang lamjel asigi makha chathajaduna 13 suba Mega Marathon Manipur lishing ani 13 lagriba September gi kungamari nomaijing numit ki ayuk pung nipal taba matamda Imphal gi Khuman Lampak Sports Complex Men's Stadium dagi lamthaduna pangthok jagadi Marathon race asida Men's Open amasung Women's Open haina category ani thokna khaidok jagani category ani asigi first second third position singda mathangsina lupa lising nipu lising kuntra amasung lising pungi cash prize certificate amasung memento sing pijagani loinana mari suba position dagi 15 suba position phawgi consolation prize lupa lising ahum thamjari Marathon race asi Khuman Lampak Men's Stadium dagi lamthajarga chingmairong khongnang karak lila sing khongnang makhong khuya thong nagamapal Rims Road Uripok Naurem thong Laukrak pam laikai tera ketel sayang lambi kwa ketel ngana pitong kagem pali pisum tong singjamai thong khongman mangjil kong baketel ayang pali porom pat lamlong ketel aduga amu Khuman Lampak Men's Stadium dalam thung jagani mapangdal kanda Manipuri Nation ama semgat pagi pandam thamduna UPF Manipur na sinjariba taramathoi suba Mega Marathon Manipur lisingani taragataret asibo sillang bada irai chat singna saruk yabiu marathon asigi lamjeloi oibiu amasung marathon asibo mai pakna pangthungna khona bada angam mateng pangbiu haina Nolung na paujel pijari. Bye bye Manipur. Luhong panthana lakpa sida India gi warranty matiksan leidaba makhal kaya gi kitchen appliancing heavy discount galwaina bye bye Manipur store da phangiragani 1 years warranty leidaba induction ama leibada induction cooker ama free da hapsari glass top gas stove ama leibada su cooker ama free da hapsari sumnatagi lupa sathat yankhaida 3 liters induction base cooker amasung sumnatagi lupa lising tara humdoida 5 years warranty with free home service and free installation yauraba kitchen simni su phangbiragani lengsin biraksui bye bye Manipur Singsamai Kongbo Road Khongman Mangjil mobile number 9615910091 Khanganjaba ISTV ki cable service provider singna Thagi divam thokpa subscription fee adu chatliba tha asigi tang 15 fawbi manungda sungsoi soidana thidok pinaba khangali tang 15 fawbi manungda subscription fee thidok hogdaba taragadi masa masada amuk hairamdana tang 13 tagi line kaklagani loinana outstanding due laiba cable service provider singsu tang 15 fawbi manungda sungsoi soidana due sing adu sengdok piu sengdoktaba taragadi mathang numit tang 13 tagi line kaklagani khanganjariba Secretary General ISTV Network. Datan, kaidaurage? Maxi, nangi saksidi fajaba yuanida. Pabung kai sajiga? Hey, tamoko, agi boyfriend ni. Nangi boyfriend sidi loire. Nangwanda mina tamoko haning laba. Siroi Life Science ke cosmetic mayam do season nabiyo. Ha. Siroi Life Science. Siroi Life Science Private Limited. Manipur na ke agi New Delhi the best of a company makal. Home care amadi body care ki polam sing yam home malputu chemical free purely our based product sing ase landa masida phangba mana masing khaktana foreign technology ki matena puto akoi na sing ase puning thogar pi langsin biro Siroi Life Science Private Limited ki polam simbo watna phangaliba my tweet enterprises Gambi Singh shopping second floor plot number 16 Mailangsin Bazaar Tera Bazaar Manipur University Main Gate Kanchipur please contact us 811-986-0605 Fazabra Kupazama tamo ngasi nape ate tai The headlines. Sacred Kamla becomes workout. All Manipur.
Hello and welcome to ICTV English News. I'm Surbula Kangabam. Let's see the news in detail. Even though people are refrained from entering the sacred Kangla to worship from 5 to 9 in the morning, the place has turned into a workout place for VIPs and elites. Many historical areas of worship are located inside the Kangla fort, where people are restricted to enter at any point in time. In spite of the dissatisfaction expressed by the people due to the restriction imposed to enter the sacred place, VVIPs, BIPs, entrepreneurs and non-Manipuris pay entry fees to work out inside the Kangla fort. However, people below 50 years of age and non-government employees are not allowed to work out inside the Kangla. Most of the people worship beyond the gate because of the restrictions imposed. Different sections of the people question whether such a sacred place has been turned into a tourist spot. It may be recalled that Assam Rifles have been shifted from Kangla after a mass movement launched by the people. The belief of the people to worship freely inside the sacred Kangla after removal of Assam Rifles is still not possible due to the entry fee and restrictions imposed to enter Kangla. All Manipur Bar Association Amba today filed a PIL in Manipur High Court urging adequate toilet for the district subordinate courts in Manipur. According to a press release issued by the association, stated that lawyers and petitioners who came to the court have been facing lots of difficulties due to lack of toilets in the subordinate courts. Besides, many diseases may be caused on account of bad shape of the toilets. Most of the toilets have no adequate water, toilet papers and other necessary items of a toilet. The press release stated that the present situation of the toilets in the subordinate courts in all districts is pitiful and it is violation of right to life and failure of authority concerned to provide the compulsory sanitary facilities to the court, it is stated. The petitioners of the PIL is President of Amba H. Chandrajit Sharma and the respondent is the Chief Secretary of Manipur and 9 others concerned, the press release added. Coordinating Committee of Recognized Primary School Manipur has issued a press release welcoming the newly made requirement for all elementary level teachers to pass a 2-year diploma course in elementary education till March 31, 2019 as per the amendment bill passed by the Parliament. Recently, the Parliament has amended the Right to Education Act and accordingly it is mandatory for all teaching staffs of all government and private schools to have the degree. The committee has expressed their thankfulness to the Ministry of Human Rights Development for taking up such good steps. The committee also urged representatives of the schools operating under All Manipur Recognized Primary School Welfare Association and Private School Development Council to meet the representatives of the committee to know the government's new rules and policies at the earliest. The birth anniversary of the King Pisatau, who was a famous craftsman, artisan and architect, was celebrated with religious prayers at Uttarashanglen Palace Compound today. The celebration was organized by Uttarashanglen Sanakonung. Many members of Sanakonung attended the celebration. Chief Spiritualist of Sanakonung, Samjit Sabam Kondumba, opined that the birth anniversary of Laningthau Pisatau should be celebrated on the first day of Langban, a month in Meitei lunar calendar. Sumai togdana aikoi gile pakta laidu bisatau nongdalai matam degi lalak pasimasu sarayomgi matam delu singiba arodegi amuk masigi sab manaba thabaki mapu riba lai noksuglongi bisakarma haisina mapan phana chandrakiti gi matam degi lakhi basidegi di aikoi gi laidu bisatau gi khongkuli base pumut mutkiba Visakarma Haibasigi Pantuiba, Makugi Tasu, Moina Badra and Hariba Badra Masa, Hariba Tasigi, Hekarubinumit, Tankutrama Toise. Asida, Makoisu Visakarma Puzazi, Pantuk Savani, Aduga Ikuigina, Langban Yano Pan Bibse. Masida Adumak, Laihak took the Gidumak Torkibani. As part of the nationwide one-day cease work strike launched by employees of bank to protest against privatization of nationalized banks and to waive off loans of corporate houses, United Bank of Manipur also staged protest demonstration in front of State Bank of India MG Avenue. Various slogans like
No privatization of banks. Loans of corporates should not be waived off were shouted during the protest. Convener of United Forum of Bank Union, Manipur State Committee, Soibam Indrakumar alleged that RBI is trying to privatize the banks and to eliminate the rights of Banking Regulation Act. Removal of employees in the name of merging the bank should not be initiated, he added. Corporate house the loan to live in a city, Raroto over the Sing the Yoruba agency sing as in a housekeeper board sings in a lower decision though. Aduki decision to give Mahiwena. Create or keep NPO Benina. Matam to those responsible for these bet loans should also be held accountable. And Makoisu accountable in Gadavani, Makoidagi loan check, Makois personally liable in the Devon have say United Purumki main over demanding work money. 5 women personnel of Home Guard have been picked up by Lumphil police from the protest site after their health condition was reportedly deteriorated due to fast on to death protest at Home Guard headquarter office Lumphil Path demanding increase of their salaries was entered 4 days. The fast on to death protest was started since the previous month. The 5 women protesters who have been taken to hospital are Ningthaujam Ibetombi, Loitongbam Saityamala, Sanjet Sabam Minalini, Kuraizam Ibetombi and Khagembam Asalata. Speaking to media person, Saityamala said, since the past many months, the Home Guard personnel have been urging the authority concerned to increase their monthly salaries. However, no positive action has been taken up so far. On the other hand, a statement given by the Deputy Chief Minister of Manipur, Y. Joy Kumar, who was the DGP in Manipur Police, that he don't know when and where Home Guard personnel are used in controlling law and order in state was very unfortunate. The Home Guard personnel will continue the agitation until and unless their demand is met, she warned.